Kidam tang teleponi phai ingkoi la trogar ni kang sampor phai troxia por malom Dolamara ahawara long men tomon charting kejap ahir ke tanrak ajok keongdung aradatum ahem arit kanahok do nanglo. Langsung si lakha ingkoi la trok Dwar Baguri MSC constituency ke parlo Dolamara angkang tomon kejap akhir kang tangra ajok keongdung ahem arit kanahok dundulo. Bangso among we kejap lake Dolamara angkang Kakojan PSR lo Sunaram terang arong lapen dadhora PSR lo apor dadhora lang tukrong parpen longki terang arong abangke penangan ahem reda bangke hingno dunet lo Bangso birta kelong pen MSC mate KAAC Forest Board Chairman Richard Tok Bitong sekot pen addi malong anpali damsi kisung ke phuara tumaphan kerap pajirdam apor dadhora longki terang arong lo atuni apor pen cyclone tomon ki pen ajok kenang ahem an kanahok dolo don ongkep sirkep la pen la song bong pen fully damaged bangke ha nine houses bang fully damaged la son tak ako kakojan area ta du partly damaged apar da bang son kakojan long tami dong thong kep la son du sami la so cyclone bangke je teklong lo lake non apor ke tomon kado ko be apor nang lero lapen aprang tami lason nili emisi man mi aprang sami lason cyclone du ala suke malasi aidiang bong penangan ahem kanahok du hola don parvinira susi ahem kanahok du hola ke 2016 9 March 9 January ala su bang non bang ako March ko rapo arni Kidam tang apor ahut KSA atumpen MSC Richard Tok bia phan thangnat asaya moda claim clip pin pu akoi ki bipana phuthak pherang ke tum karju pona hut MSC Tok bia sang hopen ke thak dona tengke nili ke do boma hut kaddo ka ve scheme pharot please osedo la song bong pen asaya mo claim kledet pulote ni phan nang net non posi KSA atuma phan lamvoi pidon 400 plus scheme dona tum fana hanwar nang tum la mo na long kam claim det jong sila so scheme ang bom bengkang plende pena Richard Tok bia fanang puno nang blame mo nang nem no kese ito fana ni request lo nang blame mo nang nem no incomplete kam tang sita incomplete kam tangkai endet peni endet nang than irrigation scheme da do peni kapre scheme da do lang dan tha lang long leader puta nang tum nang thanu nang complain jong si lam jong si do lang puta ni phang complain kami claim kan komati teknologi mana bagaimana pasti kipui itu bang dang bag than bompo selama non dang teklong lo itu kiasa general secretary tadu ani sike go back pusingir fanang pulo Richard Tok bi ke mordabat puta hailo sela pini cyclone kidu kisung apor nangale hut ki command long si bang nang lo government atum long si bang lo pini itu bang ni bang rapesi gari siwer ko ke bang chithau rapesi bang kam survey da mang lang nam kalimakala akimi fan ke lang tanang support dun Lapuson rat kisung ahut nili tuma phantong se kor ahut nang kera pon thek lapen nang kang hon pon thek phuthak MSC Richard Tok bia phan keru pajirbon me nang chhumri ro basala alang li phas me akiru pilo lason nang chhumri thek po ili hin pes me churupa piglo ani kang sama porpen cyclone mate tomon thipi wang lo lapen pinang an ahem kanahok dolo lasu kanahok aputhak itum local MSC karjulong pen alang li ningkan sampen kipi kapajir alang ningkang sam kipi pajir kang tungdo pusi alang bir talong lon lapen ke alang listamin liphan nang than kan si nang litame nang chidun tha pusi nili nang chitong dun pen alang kipi pajir pot nili tum KSA pen sitame alang liphan suri ningkang sam pidun Dolamara Energy Son Rongphar Karbiang Long Life